Mu karere ka Bugesera mu murenge wa Juru, abaturage batunguwe no gusanga umusaza uri mu kigero cy'imyaka 70 y'amavuko mu cyumba cya rogi yitabye Imana, dore yuko aba nyirakabari bavuga yuko uyu musaza yazanye n'umugore uri mu kigero cy'imyaka 40 y'amavuko, ubwo yavugaga yuko uyu mugore ari uwiwe, nibwo baryamanaga gusa uyu mugore aza kumusiga muri rogi. Uyu mugabo ntabwo yahise asohoka muri rogi, ahubwo bagiye kureba basanga yitabye Imana. Umuryango wa nyakwigendera cyangwa umugore wa nyakwigendera w'isezerano avuga yuko uyu mugore bari kumwe ari inshoreke yiwe, ndetse bari basanzwe baryamana, kandi uyu mugore yari asanzwe abizi yuko bajya baryamana. Ibi ntago byamutunguye kuba uyu musaza yitabye Imana, dore yuko uyu mugore w'inshoreke yahoraga yigamba yuko azanamwivugana bitewe nuko ngo atajya amuhereza amafaranga nk'uko bikwiye. Ubugenzacyaha ari buri gukora iperereza kwa kano kabari, dore ko kano kabari kahise gahagarikwa by'agateganyo mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Runda. Kuri iki gitondo cyo kuri uyu wa kane, abaturage batuguwe no gusanga umukecuru uri mu kigero cy'imyaka 60 yitabye Imana, dore yuko abamwishe batahise bamenyekana. Ubugenzacyaha ari buri gukora iperereza kugira ngo hamenyekane icyishe uno mukecuru uri mu kigero cy'imyaka 60 y'amavuko. Abaturage ba TV na Radio 1 makuru bavuga yuko umwana wa nyakwigendera nawe nyina akimara gupfa yahise aburirwa irengero, nawe ari mu bakekwa yuko baba bishe nyina, dore yuko uwo musore yahise atoroka kugeza izi saha ataraboneka. Ubugenzacyaha ari buri gukora iperereza buhereye kuri uyu mwana wa nyakwigendera. Abaturage bavuze yuko uyu mwana n'ubundi yahigiraga nyina ko azamwica, ahubwo bakore iperereza nawe bamute muri yombi, dore yuko uyu mukecuru yari yagabaniye abandi bana bose, we niyamuha isambu bitewe no ko umwana ari ikirara, ahora ajya mu mujyi wa Kigali akagaruka, ndetse yabwiye nyina ngo amuhereze isambu ayishyire muri credit ya bank yibonere amafaranga. Niyo mpamvu uyu mwana bamwimye isambu kugira ngo abanze ace ubwenge. Rero bikekwa yuko uyu mwana yaba ari we wivuganye nyina n'abandi batahise bamenyekana, ndetse uyu mwana akahita aburirwa irengero. Kugeza izi saha narafatwa, ariko ubugenzacyaha ari buri kumushakisha kugira ngo atabwe muri yombi. Ni mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Runda, umurenge wa Karama, akarere ni aka Kamonyi. Hari abaturage batabariza umwana w'imyaka 3 ukomeje kubyimba inda, ndetse umuryango wiwe uvuga yuko nta bushobozi ufite bwo kuvuza uyu mwana, dore yuko ubushobozi bari bafite bwarangiye. Bavuga yuko uyu mwana kuva afite umwaka umwe yatangiye kubyimba inda, umurebye wagira ngo aratwite kubera ko afite inda nini cyane. Hari n'abavuga yuko atwite banserereza hano mu kagari, abandi bakavuga ngo nabyaye umwana utuzuye. Ndi mu gahinda, mfite n'amarira kubera umwana wanjye nabuze amafaranga yo kumuvuza. Ndasaba abishoboye ku giti cyabo n'izindi nzego ko zamfasha kuvuza umwana wanjye. Njyewe ubwanjye nta bushobozi na bukenya mfite bwo kuba navuza uno mwana. Navuje, cyangwa ubushobozi nari mfite naramuvuje, kugeza izi saha ntarananiwe, nabuze ubushobozi mbura n'amafaranga, dore yuko namujyanye mu bigo bya leta bakanansaba amafaranga menshi cyane nkayabura. Mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gasyata, hari abasore bishimira ko bafunguwe bitewe nuko bari bafungiye ubusa, dore yuko bari babafunze bitewe nuko mu kagari kabo hari hagaragaye umuntu yapfuye ndetse agapfa bahari. Bivuze ngo uyu muntu baramukubise paka yitabye Imana. Mu kuza gukora iperereza bose barabajyana, ariko harimo 2 cyafashe. Abangaba bakubise uno mugabo ahaburira ubuzima. Ni mu gihe nabo babatwaye kugira ngo babakoreho iperereza, babatwaye mu buryo bw'iperereza. Barashima rero ko bafunguwe, ndetse bari bafungiye ubusa, ariko bavuga yuko nta kintu na kimwe bazigira bakora kizongera kuba cyabasubiza muri gereza, kuko muri gereza nta cyiza kihari. Muri gereza ni ahantu wifuza kujya kunyara ukabura aho unyara, kujya kuri tuwarete ni mu gitondo na nimugoroba.
bavuga yuko n'abakose baba barimo bataba bamereye nabi, babaka amafaranga y'isuku n'umutekano, bakanyesuku ndetse na mutekano. Bavuga yuko ari ubwa mbere bari bakandagiye muri gereza, ariko Imana izabarinde gusubira muri gereza mu gihe bari bamazemo iminsi ingana n'iminsi 30 mu gihe harimo hakorwa iperereza kugira ngo hamenyekane icyishe uyu mugabo ukomoka mu murenge wa Gasyata, akarere ni aka Ngoma, dore yuko ngo abamwishe bamukubise paka apfuye, barangiza bakamuteragura n'ibyuma bakamujugunya munsi y'umuhanda. Nibwo rero ubugenzacyaha bugwaje gukora iperereza basanga na bano basore uko bari 8 nabo bari bahari. Abaturage bakomeza bavuga yuko bari bahari, bano barajyanwa kugira ngo babakoreho iperereza, ndetse nikibahama babafunge, nikitabahama babarekure. Icyaha cyanze kubahama, ndetse ab'icyaha cyahamye babakatiye babafunze. Iyi ni incamake y'amakuru. Nimba aribwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Reka amakuru yacu tuyahere mu karere ka Bugesera mu murenge wa Juru. Abaturage batunguwe no gusanga umusaza uri mu kigero cy'imyaka 70 ari mu cyumba cya rogi yitabye Imana, ubwo abakora muri rogi bavuze yuko yazanye n'umugore wiwe, akaza kuryamana n'umugore wiwe, akaza kumusiga muri rogi akigendera. Uyu mugabo basubiye muri rogi basanga yitabye Imana. Umugore wa nyakwigendera w'isezerano avuga yuko iyi ngiyi yari ishoreke yiwe, ndetse yarabizi yuko izanamwica, dore yuko yabwiye umugabo wiwe 2-3. Uyu mugabo yanga kubyumva, ndetse inshoreke yo ngo yahoraga yigamba yuko izamwica. Kugeza izi saha inshoreke yatawe muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB kugira ngo bakore iperereza. Icyaha nikimuhama baraza kuhita bamufunga, icyaha nikitamuhama ntago bari bumufunge. Iyi rogi yafunzwe by'agateganyo kugira ngo bakore iperereza, ndetse nibamara gukora iperereza rirambuye iyi rogi baraza kuyifungura yongere ikore. Reka amakuru yacu tuyakomereza mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Runda. Ku iki gitondo cyo kuri uyu wa kane, abaturage batunguwe no gusanga umukecuru uri mu kigero cy'imyaka 60 y'amavuko yishwe n'abatahise bamenyekana. Abaturage bahaye TV na Radio 1 amakuru bavuga yuko umuhungu we yahise aburirwa irengero, bivuze yuko umuhungu n'umukecuru w'imyaka 60 yahise aburirwa irengero, kugeza izi saha ntago araboneka. Ni mu gihe abaturage bavuga yuko rero uyu musore abifitemo uruhare mu rupfu rwa nyina, bitewe nuko yamwimye isambu bahoraga bacyocyorana, ndetse uyu musore akavuga yuko azica nyina ndetse akabivugira ku mugaragaro. Rero uyu musore nawe arakekwaho icyaha cyo kuba yishe nyina n'abandi batahise bamenyekana. Uyu musore ahita acika aburirwa irengero. Ubugenzacyaha RIB naho buri gukora iperereza kugira ngo uyu musore afatwe. Babiri bamaze gufatwa batabwa muri yombi, ndetse kugeza izi saha ubugenzacyaha RIB buracyanashakisha uyu muhungu wiwe waburiwe irengero kugera izi saha bataramubona. Abaturage basabye ubugenzacyaha RIB ko bakora n'iperereza ku mwana uherutse gusambanyirizwa hano uri mu kigero cy'imyaka ngo 20, ngo akaba yari yujuje imyaka y'ubukure, akaba ariyo mpamvu yajyanye ikirego nibacyakira. Rero basabye ubugenzacyaha RIB ko bwakora iperereza. Reka amakuru yacu tuyerekeze mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Kagarama, ahabereye amahano akomeye cyane ibyarijije abanyarwanda benshi cyane. Ibi ngibi byatumye benshi bava mu byabo batabarangije bifata ku munwa. Umwana uri mu kigero cy'imyaka 7 y'amavuko yakubise mugenzi wiwe ibuye ryo mu mutwe ahita yitaba Imana. Ibi byarijije abanyarwanda benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa. Reka amakuru yacu tuyakomereza mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Karama. Abaturage baratabariza umwana w'imyaka 3 ukomeje kubyimba inda bitewe n'uburwayi afite. Abaturage basabye inzego zikorera ku giti cyabo, inzego z'ubuyobozi n'abagira neza ko batabara uyu mwana, ndetse nyina avuga yuko yamuvuje byanze, ndetse bamuciye amafaranga atabashije kubona. Ndetse nyina asobanura yuko uyu mwana agifite umwaka umwe aribwo yatangiye kubyimba inda, aramuvuza bibasha kugabanuka mu bushobozi bwe yari afite, ariko kugeza izi saha noneho yabyimbye kurushaho. Aka kana abaturanyi birirwa banserereza ngo karatwite kubera ko gafite inda ingana n'iyo mugore utwite. Bino rero bituma mpora mu gahinda n'amarira, ariko nkaba nsaba abagira neza kuba bamfasha kuba navuza uyu mwana
Imana. Ni mu gihe yashyizeho na nimero za telefoni 0794465269. Umuntu ufite umutima wo gufasha yafasha uyu mwana uri mu kigero cy'imyaka 3 y'amavuko, ufite uburwayi budasanzwe, ufite uburwayi ahora abyimbye inda nk'uko muri kubireba kuri kamera zanyu. Uyu mwana arababaje kandi ateye impuhwe. Nimba rero nawe ufite ubushobozi, fasha uyu mwana uko wagenza kose. Buriya byavuga ngo Imana iyo ufashije umuntu igukubira 7 cyangwa ikagukubira 8. Ngayo nguko rero, reka amakuru yacu tuyerekeze mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gasyata. Bamwe mu basore batuye mu murenge wa Gasyata mu karere ka Ngoma bavuga yuko bafunguwe nyuma yuko bari bafungiye ubusa, ariko impamvu bafunzwe ari umugabo wari wapfuye mu gihe barimo bakora iperereza, babajyana kuba bakorwaho iperereza. Ubugenzacyaha bwarabafashe burabatwara kugira ngo hakorweho iperereza, kubera ko abaturage barimo bavuga yuko nabo babifitemo uruhare. Abaturage bano basore bavuga yuko rero kuba barafunzwe ndetse bashaka guharanira buri kimwe cyose kugira ngo ntibazongere gusubira muri gereza. Bavuga yuko ibyo babonye muri gereza ari agahomeramunwa, batazongera gusubirayo. Banashimira leta y'u Rwanda uburyo cyita ku mfungwa nako ku bagororwa. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Amakuru nakagaruka, nimba aribwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Nimba aribwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Nge mwarimo mwumva, nitwa Kidasamura, urw'inkorogoto bakora rugakonkoma.